Na kirwaria rwetu ntukwerware twimurika nyuma ya kawira mwangaza kwebelietine na mutumantu ithinge kuyokia muthio ni kwari na wirigiro ati Meru ikayokia mwerekera yomweru gukionekana onyanya bonene atika MCA no BC bwangavana mutumarware mugaruna wirigiro baba bainge MCA DMK kiogora na umirete na kuolota mantu kathomba yara yateweta boya kithirikari ya mutuma hariwa nya hote mwanya yo mutuma na mwangaza nonto echokera maitio yara yatumire mwangaza rethire chulwa Senate ikiotumirwa reto kuria moni ya kwiyare kokonia uritingwe bwangafana mutuma kiuria tutwe kuria moni ya kwiyare ko euroria uritingwe bwangafana mutuma araniria batu okulokira namba yetu SMS ni 23578 kana tutumire choke yaku okulokira mitandao yetu yo kinyanilia 23578 namba reti nambari na kinya mitandao ni yetu kinyanilia Facebook na YouTube Wero TV nombe kwithira witutira moni yaku na twatiri to ya thomo bura yoto kinyila methene to ya mbito yeye moya yarato kudhuranirite otukubwerwari kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kithikero ntora ya kilala ikuthiatire kuokia Irene Wangui orokwete nyuma ya kugurarwa nyumba ikumomoka ichuka wa muchine ywa maua MCA DMK kiogora kolota ngavana mutuma akiwa ichokira manto yara yatumire benga takawira mwangaza etine ndingo engiki ngavana mutuma nyuma ya njuri ncheke kuwa batete kiria muitho yo imenti yo itwa nontuba wa kibwa kiene kia golf na kiene kia deke na akari imenti no thiokani Rigathi Gachagua hukumia siasa makareka ya wamba bwandeithia bakienda kinde kikwewetio Ketheka mutegere Wero TV na guchokirie nkatho chia mwanyiko na kanya kangi gakwatanira badu kindeto chieto chia thithe na nusu onbeto awini wa Kingero na mwonanile wetu amathithio tukubwerwari Imorin Kiremi tukiambiriria ndeto chieto ni ati Kieba na Kithikero ibikoyeri ntureni ya kilala Gembe South kuthiatira ikukia Irene Wangui orotete oturo nyuma ya kugurarwa isuka wa nyumba irera kawakwe na saluni irari kumomoka kulingana na mwene na inyako yeriba mutino yo bare athira antu baba ingi bagurarirwe ki mutino yo na kwethira bakimatu kwa Chibitari. Dennis Mugendi na ithirite ya gikinya Antonia no tubanganiria riboti ya Kieba. Inja ikuonekana ninja na kentureni ya kirara iwandini ya mawe Gembe South hindi nandi kujurite Kiebagi kinene ni mwekuru kumetiga Kenya na Kenya na weni ya Irene Wangui mushiere wa miaka 35 ngina watu wana tudatu ule aratere uturo bwawe nyuma ya kugwirwa ni maiga kuma nyombeni ya ngoroba iria igwakwa rutererwa banki ya Equity na mwika nujwa stingi ya bonda bonda sia athiruga iti mushine o maua kuroko nombere kuona Anjali saloon ara ndamutie wa nyumba unde na mangwe na kimongoro ambira no yake ya athirirwa saloon na mbati mbaya aiwe ta saloon ara bare kwe nyumba ewo kwa adjacent to the saloon maye yombere kuma euro around 4th floor ya bethira saloon na nari umo bara baringirwo muno kiongo na nkingo naombero sustain severe head injuries naombero sustain lenge severe spinal injury kuma mutino ni antu bawendi bobwega baraboja na kuba matukia hospitali na Nyambere bofo airi hospitali ni ya Methodist na kuma au airi ni ramatuku wa ICU hospitali ni ya Kirua na nyumene nyuma ya kugerwa gututiro turo bwawe nirio etire bai kuringwa nte ko satele ni antu bana bare saloon bati bara ndonde bobe jiro mwana Methodist ko madu mo ringinjara nenya mwana saleni nyona arikuo nyawe kaya kangarangi kidogo
maya ya umire yoro ya tura mabati ya tura ceiling ya bethera ndene ari nare kuthirirwa na are nyambesa agaturiteta ende ya muthire almost ya kukinya mwarine. Last morning Shadrack aringirwa thimo kintu thaithatu bamwira kuma like 6 irini nanjiririe kuthofika iba kwenda umwikira machine ne umutethe ku breathe. Shadrack andingira nda mwire esokie, let's do it, and that's what they did. Na tomatoka nao tweta tomona ringi thaa mwanja twethere machine ne kiroginya thaa 10 sibitari kwa kintu bathitha set of family conference bato thithirie na pato Dr. Karao tomwitite privately ya to assessra we au kwa conditions yako ona ikwenda ku develop so to andikira ndawe ngiau kintu 6 to mure meru to asino nara to mbo meona iko inganirwe tukikwendita rwere yo to tethi but before to tethi to na ndawe u to aringira thimuringi to meru twerwa agusokeni kaneni andawe kuri na kwithikira guku nene akini kuromba kuonekana kiri moto tigia Irene Wangui na bangi bonde barabara gwatire banja kumani na mwako jwa ngoroba iji agikuo ikwirikana ni antomurume ya kumenyekana tanjusubu ntobirethia tontu nigerete ngiro inene na trimwe kana jairi antukinya tukujirite urithukangitie nyomba iririganiritie nayo irio utiria rafinda ya mubiashara David Muriera baba ari kitchen bagurarua na tomba otamuntu umwe ura waringiro buthuku na aiko hospitali na naombera gukua last week we Friday so itwethete tukiripoti incident ya nyombe ontore ambere drainage ya ambere kuingwa ao muthanga jo aturwa to report lakini watweka daktari bakwandika report bakwa muntu narungike nyomba ambe athingate sheria ende naombera kurega ejara ya erwa arega utiri ni athukangira yonthe na staff atwandikite betire na twinga tweta asara nandika tukuromba kitha kuombekana muntu no tukugeria kwa na tumukario mukinyela tukwenda tuthikira kitha kuombekana thirikari umbe tutethia nikenda muntu akomba uturi damage twitite so nkethugania itutite twina mutori uraombete kwithira mutori atwa kawaida no ntukumba kira muntu matana tukuthikira ntwana muntu ngio muthemba juni to go seek for justice nonto jo aria baraba ingi bakuga ikorari na a lot of negligence ke building area nonto there was not protection na safety measures during the building of that story house. So I hope thirikari ateki measures na kinya justice yonekane family because you are very young family twana to that kins kampri kamyake 10 kangine ndike na mwaka meri ile ndi batu ana the way I'm very young uko nindi ku develop family yawe. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora uranwe wari omwe wa MCA baraba ichiometie kwenga ngavana Kawere Tine nende nalokete na kwithira kiolota ngavana wakaitaka Reverend Mutumanto Ethingi akiwa na njiriretie maite yara yatumire benga Mwangaza DMK ariwa na kuria reto Minto Ethingi ateye nengweki mabitha nene akiwa baraba ikwo iba thiretie gaitakoga kwithira bakiwatila na nyandwa nyingi cia thirikari yonto cibitari ya level 5 etina CEO amuna twanya tungi 39 kiobisi ya ngavana akiriara inambe chiri batere kwithira ikire ya mishara ikwithira igita muthuri murio kiena ndeto itariria. MC wa Bogeta West DMK Kiogora na inethetwa mbere gucumiria akiuna mwaka jumwe nyumene thirikari Mutumanto Ethingi kwi mantu tumbite kuingia na kinyanyo mawe kumwera inge mantu jaja untubu iburemete na tatumba orani government yo kiosk. How can we do that? Or private kiosk in your own family? We should not be doing that. No naona tukiaria tia tutegeretie kwaria no ngaburunga abanethero ka tekwenda. Oh, we don't know why. Wateka thuri mwananchi kuri antu baitire ngugi na hapa na pale kenda karau na wana nkinyete ni akwaria publicly imuthia buruka ka otikuntegeretie gutumana nae ninkorega uthikirwa ugwotite omwire ugwethithia
mwaka jukuthira jumu kuringana na DMK Kiogora akiwa kwina maabisa babaingi ba thirikari babwirikura bandiki ende batiromba kwandikwa chief officer positions ni bati itebio nda bibati ovetwa ne assembly utumba kwa appointed to in acting capacity you nere one of the changes to area against Kawira itebia county secretary bia chief officers bibati kwa advertise bia assembly to vet na tukurukie kwetho kwena antu bale office-ine na ndi irregularity ichiambiria kwijira kionde report tukwira to MCA to compromise kana nata kwa karire nwijire muitukira kwaria wiro babu bwengere Kawira bure ariria yi abukuona onge atebui but at the same time we turn between warie no tonane thabo kugeria tuchane